Assalamu alaikum, hurmatlı mekendештер жана Бай ТВ каналынын катталуучулары. Бүгүн 26 декабрь 2020 жыл Куршап мал базарындабыз. Бүгүн сиздерге бул чыгарылышта букалардын, торпоктордун, эркек торпоктордун, ургач торпоктордун унаачын жана саан уйлардын бааларын билип бермекчибиз. Андыктан видеону аягына чейин биз менен бирге болуңуздар. Эгерде сиздерде сатылуучу кыймылсыз мүлк мал жандык болсо, биздин ушул номерлерге кайрылсаңыздар болот. Реклама кылып чыгарып беребиз. Анда эмесе биз баштадык. Ака, канчада атасыз? Канчада атасыз? Өзүнөн тартып кой өзүнөн. Өзү сатылбайт, айта бериң ака. 78 бердим. 78 сиз берип атасыз. Канча саба? Мен о бийигирээк айттым. Канча ушу айттым да мындай. 150 деп атам. 150 атасыз, 78 берип атат. Анан не? Канча жашы? Жаш 2 болду. 2 бука. Эси 150 миң сом өткөн, аларман 78 миң сом бериптир. Бу алындыбы? Канча болду? Туруп турукан тартпай туруп берем мен. Өчүп тур. Мына азыркы бука 80 миң сом кеми бар дейт. Канчага бербесиз ака? Сурап чабы базар? 60га бербейт ам. 60га бербейт атасыз. Жашычы? Жашы полторашкага жетелек. Полторашкага жетелек экен мына. Бир жаштан эми өтүптүр да мындай айтканда. Көрүңүздөр. Үстүдөгү бала ошондук кой. Мынабы? Канча дедиңиз ака жашын? 2 жаш. 2 жашар бука. 90 дедиңиз, а? 90 миң сом кеми бар. Базар канча кылды ака? Сурайлык азыр. Сурайлык. Ака сиздикечи жаш канча? 1,5 жашар. Канча деп атасыз? 100 миң. Базар канча кылды? 85 миң сом. Базар канча кылды? Базарга бер букап келип алып бала болбос дейт жатыр. Сени колап жүрбөсүн. Мына азыркы букага 81 миң сом берип атат экен мына давам. Мына 81 миң сом берип баалашып атат. Бербейт аткен. Бар. Бар. Бербейт аткен. Аз баа болду. Аз мындактан дагы чоңураак букаларды тапкан аракет кылалы. Ушул Куршап базарына чыккан букалардан. Мына Герфордтор канча болду ака? 80ден? Жаштарычы? 1,5 жашар букалар. Герфорд. 80 миң сом кем бар дейт. Караңыздар. Баа болду аткен азыр дагы баалашып берме болуп атышат. Букалар канчадан экен ака? 60 Жаштарычы? 1 жаштар. 1 жашар, жок, беттер тартылбайт ака, коркпоңуздар. 1 жашар букалар 60 миң сомдон кеми бар дейт. Канчадан кылышты базар сурадып ака? Эми сурайт. Эми сурайт мына. Мына базардын азыр сыртында эле турат, жаңы эле келиптир. Көрүңүздөр, артынан дагы көп ушул нерин көрүп, мына узун кыска деп ушул жерден баа берип алышат экен көпчүлүгү. Семиз арыктын ушул жагынан карап, эме алышат экен. Баа болот экен. Ава канча деп атасыз? 55ден. 55ден. Жаштарычы? 1 жашарлар, а? Мына 1 жашар букалар 55ден кеми бар. Канча кылды базарга? Сурайлык. Артынан дагы көрсөтүп коюн, көрүңүздөр. Ой, жок. Мынау дагы бул кайсы порода экен ака? Порода. Сметалы же? Сметал. Бериң мына. Канча бердиңиз ака? 66дан бердим. 66дан бердиңиз. Экөөнө 500ден кош. 66дан бериптир, бербейт атат. Азыр экөөнө 500ден коштуп, бул жерде Бай ТВ ортодо базар кызып атат экен. Мына караңыздар, 2 букага 66дан бердим дейт. Канча деп атат экен өзү? Өзүчү? Мен келесип бербейсиң. Аларман. Канча деп атасыз ака? Тарап болот. Систем тарап болот. Канча? Сиз канча деп атасыз? 75 миңден. Мына 75 миңден деп атат экен. Жакшы, базарыңыз берсин. 66 миңден бериптир. Ака, канча болот мына букалар? 45. Жашычы? Жашы 1 жашта. 1 жаш. Экинчиси деле ошол. Экинчиси деле ошол 45 миң. Базар канча кылды ака? Ачыгын айтчы, базар канча берди? Базар 41,5дан берди. 41,5дан берди, бербедиңиз. Ооба. Сиз 45ден кечене кем бар деп. Аз мал кем бар. Корбоктор жакшы. Кой берем деген. Жакшы. 43 бердиңиз баба? Кой берди атам. 43дөн коюп берди атасызбы?
Qancha olsa aka? Qancha otasiz siz? 50 da 45 da olatgan bunlar. 45 da olatgan. 1 yashar bor a? 1 yashar bo'lgan. Aka qancha da otasiz? 60 deydi. 65? Ha 60 deydi desangiz 5 degan bo'lganda. Arzanı. Qanchaga bermadingiz? 55 gördüm. 55 ga? Yashicha? Yaşı 1,5 yaşar. 1,5 yashar bo'lib qolgan. Ko'ringizlar. Ortdan da tartib qo'ying, ko'pchilik shu. Ortda tartib deb so'ranochiq, buni ko'ringizlar. Ava sizga qancha otasiz? 65 dan. Tegiz ela. 65 dan deko. Tegiz. Qancha yoshlari? 1 yashar. 1 yashar buqalar. Bozor qancha oldi ava? Bozor har xil so'radat deydi. Yaxshi, bozorni bersin aka. Aslida oldidagi oldi qarab buqalar so'rab ko'taraylik. Qanchadan bo'ladi? Aka, buqalar-ku? Narasa baylanmas buqalar ekan. Qancha do'st aka? 65 dan. Yoshlaricha? 1 yashar. 1 yashar o'tib qolgan buqalar ekan. Mani ham qo'shib Ana, ortga nerede? Ana. Nerede? Ortga elim barın. To'polonayotgan ati, o'ta sho'g'al ekan. Bu bo'ldi endi. qanchaga bermadingiz? 55 dan. 55 dan bermadingiz. 55 dan bermadim dedi. 1 yoshdan o'tib qolgan buqalar. Yaxshi, bozorni bersin aka. Assalomu alaykum. Qanday do'st? Qancha do'st aka? 55 dan. 55 dan. Kam bor? Qancha oldi bozor? Bozor so'raldi. Yoshlaricha? Yoshlar 7-8 aylık torpaqtır. Ona 7 aylık 8 aylık torpaqtır. Yok 1 yaşarlar men teң ele oje boylaryň garaňsar. Yaxşı. Na, qancha odas aka buqana? Aka? Qancha odas? Aytyorum ha, bak buqan özünle. Tartmayla bu deydi. Qancha odas arkam? 65. Yaşıça. Bilbeysiňer mi? Kölerimler bilbeyjek. 65 bin so'm. Pazar qancha so'radi kom? 55 so'radi bu. 55 so'rabdir, bermedik keyin 65 bin so'm ekan. Hozir yerdan dag'i so'rab ko'taraylik. Torpaqlar qancha o'tadi aka? Aka, torpaqlar qancha o'tadi? He, aytding-da qancha o'tasiz? Qancha o'tasiz aka? Qancha o'tasiz aka? Ha? Bog'larni aytib qo'ying-da, qancha o'tasiz? 48 bin so'mdan buna. Bir yashar bor yo'qmi? Ha, YouTube'ga. Ha, YouTube'ga var. Na. 48. Var mı da bir? Ha, bo'lar ata. Kaça kam bu? 55 mindən. 55 binden. Bunun kaça? Bülbül 55'te ha. Kam var azma. Az kam var. Çocuğa kam var mı? Var da hem. Qanchaga bermadingiz? Yok. Yeme daha bir gelecek burandaydı. Nale, sirtdan so'rab ketdi. Hala bittasi nima chaqanroqga 45 berayim dedi, men aytdim. Yelikte verin geldik. Sırayla. Qaysini? Akan biri sırayla. Yelik deyiverdik. Yelikten kichkina qo'yib ber deydi. Endi olamiz deydi. Navam, hozir balashayni odat. Buna torpaqlar oltmi o'xshaydi-da. Qanchadan bo'ladi aka? Ha? Aytaver. 38'inde otağız. 38 dan tegizlar. Erkek torpaqlar. Erkek var. Qancha bosh bor? 13 baş. 13 bosh bor ekan, qarangizlar. Qanchadan bo'ldi? So'radi bozor. 30 binde turadı. 30 mingdan so'radi, bermadim. Düş gönderler ya vermedi. Tush kunida 30 mingdan so'radi, bermadik deydi. Qanchaga bitadi ava? İçinizde mi? Derdinizde. Bıçak olsun, bereyim. Şu yaqinroq dedi. 34'te botu vereyim. 34'ten berey dediniz. Yaxshi bundan. Ochiqni aytgan yaxshi da va. Buni bugun tugatasizmi? Da xalasa ders kısa. Xudo xolsa tugatasiz. Ko'p nomerini so'rab qo'y dedi-da, shu bo'lsa tugatamiz. Qancha berdingiz ava? Qancha berdingiz? 29 mi berdingiz be? Kameram yaqqan. Na. 29 berib. Kameran ya. Hozir yaqdan dag'i tartib ketaveraylik. Bunlar torpaqlar qancha o'tadi aka? Ha? 32 urg'achi va? Na urg'ach torpaqlar taraf o'tibmiz 32 ming so'mdan kemi bor deydi bunalar. Hozir bu yoqdan dag'i. Qaysi bavulda aka? 36 berdingiz siz. 36 beribdir ağalarman. Bavulda na. Kamera qolib jana. Pazar qizib oladi hozirda 36 mingdan
Koyup ber dep surap atышат. Беріңдер шыға, бәрі деп қойғын. Ава, қанша деп атасыз? 43. 43 ургаш торпок па? Еркек торпок екен, 43 миң сом кеми бар дейді. Қанша қылды базар, ава? Эми келдіңіз? Эми келдім дейді. Базар қыл элек дейді. Ака, қанша дос? Қашқанда? 45 миң сом кеми бар да? Қанша қылды базар? Базар қанша қылды? 42 қылды. 42 қылыптыр, бербедім дейді. Мынау 30 миң сомдан кем бар, ургаш торпоктор дейді. Эко. Қанша қылып от? Қанша бердіңіз, ава? Сіз алайын отасыз біле? Мынаны 19 миң сом берсем бербейт ат дейді. Аз бауыл тапкен. Сіз қанша сұрадың екен, ава? Бұларды 27-ден сұрады. 27-тен сұрады, бербедіңіз. Daha sorsa beri verem deydi. 22'ye verir tat koyar. 22'ye beri verem deydi turpoktu. 19'a tura gelip kılat deydi. 22 ming so'mga beri verem deydi. Urgaç turpok. Qancha aylık aka? 4 aylıkta. 4 aylıklar. 4 aylık turpoklar. Qancha bo'lsa ava? 26'dan kemi var deydi. Darqın sizler. Oldu öyle. Koyup verem az maz. 26'dan az koyup verem deydi. Buna qaranızlar. 2 turpok. Pazar qancha qıldı ava? 23 yarımda. 23 yarımdan qılып бербедіңіз. Бербедім. Açın, жақсы. Ава, ургаш турпоктор бу? Az ona buna tartıp etmiş. Ол башка да айта берем. 150 ming dep koydum da. Qancha? 150. Üçüne 150 ming dep qo'ydingiz. O, ha? Ulash turpoqtor bu? Ha. 150 ming deydi. Tamosha aytadi. Qancha bo'lsa aka? 35. Urgashlar ha? Bir yashar yo'q ha? Bir yashar bormi bunda? Bilmaysiz. Bilmayman. 35 ming so'mdan kim bor deydi, uchi. Qancha bo'lsa aka? 30'dan. 30 ming so'mdan urg'och turpoktor. Qancha oyliklar aka? 6-7 oylik. Bozor qancha qildi shu ekan? Qancha qildi bozor? Ha, aldınız. Hazır aldık deydi. Çay pulun berse satamiz deydi. Shunda bo'ladi aka. Bunda turpoktor qancha o'ltadi? Sizda bunda qancha o'ltadi aka? Urg'och turpoq bu? Qancha? 30 kam var. Yaşıca. Kaç aylık degan? Aldınız. Alıp durun ağaranızlar. 35 ming. Yaxşı aka bazarınız yapsın. Aka buna qancha odasiz? 35'ten. 35'ten. 35 ming so'mdan kemi var dedi. Ya bu qancha bir yashar jo'q? Cho'ng o bir yashar. Bir yashar deyli o. Jazda bir yashar bo'ladi deydi. Qancha ko'rbedingiz aka? Bozor qancha qildi? 31, 32 qilishdi, bermedingiz. Yaxshi. Qancha bo'lsa? Qancha deyapsiz? Torpaqda mı? Ha. 33 de atam. 33. Bozor qancha qildi? Pazar 30 kıldı. 30 qildi. Bu qancha oylik o? 6 aylık 7 aylık. 6 oylik 7 oylik turpoktor. Martda. Yaxshi, bozorni bersin. Nol turpoktor qancha o'tadi aka? 27'den deydi. 27 ming so'mdan nol urg'och turpoktor 4-5 bosh bor ekan. 27 ming so'mdan deb qarmasa. Bozor qancha qildi aka? 23 mingga berem deydi. Qancha bo'lsa? Qancha o'tadi turpoktor aka? 30'dan? Qancha oyliklar? 7 oylik. Urg'och turpoktor. 26 mingga bermedingiz mi? 26 mingga bermedim deydi. Yaxshi. Qancha bo'lsa aka? 32'den de 32'den de o'tasiz. Kim var ekan? 32'den de qarangizlar. Bu 5-6 oylik bor o'xshaydi. 5-6 oylik bor ekan. Qarangizlar. Bozor qancha oldindan bergan o? Suraylik. Bozor suraylik deydi. Bu qancha o'tadi turpoq? 80 ming. 80 ming. Tamam, 25 deydi. 25 ming so'm. Kim var deydi. Ha? Bay yigit. YouTube'da baytu va. Qancha bo'lsa aka? 43 ming. Bu najin уже, ha? Bir yashar yo'q bu. Bir yashar ekan. Bu najin bo'lib qoldi-da, bir yashar. Qancha qildi bozorga? 37,5 dedi, bermedingiz. 37,5 qildi, bermedim deydi, naqranzar. Bu najin. Do'stim, qancha deyapsan? 55. Qancha qildi bozor? Ha? Suraylik. Bu уже гунажиндар, чоң гунажиндар ekan. Aka qancha deyapsiz gунажинda? 45 kemi var deydi.
Mına biraz fokusta işlep gidiyor. Pazar kança aldı aka? Em girdik deyip pazara. Mına kança oldu atkundaşın hava? 50 bin som. Boz deyip. Ya bu ettele boz olmaz be? Kaça vermez hava? 40 binge. Çok, oşul malı da tartı da mı? Korkmanız. Arazar. 40 binden az. Uzaktan daha kunajınlar göre tartaylı, boz kunajınlar bolsa daha hareket kılaz. O kança dodasın? 48 kem var. Boz. Buna can açma. Can açma. 48 bin som kem var deydi. Qaranızlar. Bugün Kuşap mal pazarında. Kança aldı pazar aka? Kança aldı pazar? Pazar 45 milyon. 45 bin verdi, vermediniz. Yaxşı. Pazarınız versin. 35 mi? Buna kança oldu aka? Kança? 35 bin satlağı? 35 bin som kem var deydi. Kança aldı pazar? Veriniz bakacağız. Ben 32 binge veriverdim. 32 binge vermedik deydi. Yok. 32 binge vermedik deydi. Nağaranızlar bunlaşınlar. Kança olsa aka? Aytıyorum da o kayır aşınday. Arzanıрақ bolsa elge жагат ага. 40 тотасы. 40 bin som doğudatken. Pazar kança aldı aka? Pazarı 35. 35 kıldı. Vermediniz. Boz emes. Boz emes bilmeyim net dışında. Жақшы. Kança oldu aka mınalar? 45. Pazar kança kıldı? Pazar. Surayelek deydi aranızlar. Boz emes mi aka? Kısırlar ken mınalar görünsüz. Hazır dağı uzaktan kunajınlarda tartıp gösterken hareket kılalı. Mınalar kança oldu aka? 50 minden. Boz emes mi? Kısır ekoten. Soyuşka eken da paşta. Eko 50 minden. Pazar kança kıldı şunu eko? 45'ten kıldı, vermediniz. Yaxşı. Ava kança dodasın? 50. Uşak kunajında. Boz emes bilmeyiz. Bilmeyim dedi boz emes. Bunu kança aldı pazar? 44 kıldı, vermedim dedi. Bozlar var mı kunajın aka? Boz emes mi aka? Boz kaçı dost? 50'ten kem var dedi. Üçün az pazarı bağ oladat ket. Az uzaktan dağı. Tartıp göstersen olur. Aka kunajınlar mı? Boz emes mi? Kaysıları? Kança dost bunu? 60 bin som da boz kunajın eken. Kança kıldı pazar aka? Pazar kança kıldı? 48 kıldı vermediniz. 48 bin som kıldı vermedim deydi qaranızlar. Hazır biz sağın uylarga ötöreli, sağın uylar pazarda kança oladat eken uşul boyunca biraz daha malumat berip keteli. Aka sağın kança oladat? Ha? Sağın kança oladat aka? 130. Kaçançı balası? Birinci balası kemine, can kaçma eken. Balası urgaççı erkek be? Urgaççı turpo eken balası? Oyunda dağ var. Ha, dağ bu. Boz eken dağ. Ve birinci balası için da öyle. Yok, bu yaman, çoğun eken de boyu. Kança süt beret aka? Kança süt beret? 5 aşık. Danı Mehmet 5 aşıqırak süt var eken. Hava kança verdiniz siz? 105 verdiniz. 105 bin son berip durun yerde bir. Alarman soradat berip etetken. Жақшы pazarınız versin. Nal kunajın satılatken? Allah kunajın boz. Allah kunajın boz et. Kança dost aka? 60 kam var. 60 kem var sıray veresine deydi. Bir ayda tuyut. Bir ayda tuyut deydi boz eken. Kança kıldı pazar? 55 kıldı bana. 55 kıldı. Can açma. Narazar. 55 binge berbedim deydi. Жақшы pazarınız versin aka. Nal sağın uy. Ekinci balası ken torpok. Erkek eken torpok balası. Narazar. Torpoğu жазғы torpok eken da. Bu 90 bin som kemi var deydi. Yüzü жақшы. Kança süt var aka? Em жүрген deydi. Em sütün arazar sütü. Bazarda tığım bolup biraz jelin toşuna көрсөтүш ыңгайсыз болуп кеткен. Азыр бундагы нерде дагы бир чоң саны бар экен. Ага саны торпогу мененби? Канча дос? 140 bin som. Торпогу ургач эркек бе? Торпогу эркек экен. Торпогу өзү менен де тең болуп калыптыр. 140 bin som кеми бар дейт. Ана сануйду дагы көрүп атышат. Желиндерин.
Qanday ava yaxshi levgan? Jelini ko'ringizlar. Qancha süt beradi aka? Примерно qancha süt beradi? Alganmiz aytdingiz, yaxshi. Bozorda ekan. Az bu yerda dag'i son uylarda. Aka, mana torpog'i bilanmi? Qancha tutasiz? 95. 95? Yo'q, 95 ming so'm. Urg'ach erkak torpog'i. Torpog'i erkak ekan. Son uy. Qanchasi olsa aka? Birinchi olasi. Birinchi olasi jan ochma ekan. Aka, qancha süt beradi? Sağ gör deysiz. Qancha deydi? Men uydan chiqib qolsa sog' ko'rganda boyma. Yani dikan yok, dikan adamı gitip var. Ha. Dikan salsa jeb o'tirgan. Sen dikan salsa jeb Çayşam o'tiribsan. gidip var aytib qo'ydim. Qancha berasiz? Sadu? 86,5 vergan. 86,5 ga bermedik. Yaxshi, bazaringiz bersin aka. Sotib olamiz. Hozir oldidagi sonu Isroildi. Qancha do'st aka? 90. Turpoq urg'ach erkakmi? Turpoq urg'ach ekan. Qancha olasi? Ikkinchi bolasi ekan, mana qarangizlar. Ikkinchi bolasi 90 ming so'm kemi bor. Qancha sut bor aka? Yo'q, bozor qancha yem oldi aka? 81 qildi u. Bozor 81 qildi. Nerda hozir biraz rahatlar yem olib, qarangizlar, jelini ko'rsat deb so'rab o'tchat. Sashkasi ham toshna ko'rinmaydi ekan. Qo'ldan kelishcha tartib ko'rsatib o'tamiz. Yaxshi, bozoringiz bo'lsin aka. Yerda dag'may, o'rta. Arzonroq bo'lsa kerak, so'raydi-chi. Aka, qancha dotasiz? 85 total. 85 dotasiz. Turpoq urg'ach erkakmi? Urg'achi. Birinchi bolasi, ikkinchi? Birinchi bolasi. Birinchi bolasi. Jan. Ikki tish. Bundan ekan. Jan ochma. Mana sütü. Qancha ekan bu? Sal ko'rib 2 litr 3 litr sütü ham bor. 2 litr 3 litr sütü var ekan hozir shu topda. Bozorda. Bundan sanuga 76 ming so'm berib hozir. Bozor o'ta rizotlarni uchun ekan. Qarangizlar, to'ploq bilan. Qarangizlar. To'ploq urach ekan erkakmi? Erkak to'ploq. O'z meni temqor to'ploqda erkak ekan. Qarangizlar. Biz jelinda tartib ko'rsataylik. Jelin ham biraz kichik ekan. Qancha süt var aka примерно? 6 litr süt var. 6 litr süt var deydi. Nazar az bağ olup pazar ötü kızı odatken. Azın Allah'dan soraydı da ben koyayım. Sen Allah tuğanı koşaydı. Qancha do'st ava? 90. 90 do'tasiz. 90 do'tatken 76 ming so'm berib turalar mandar. Pazar ötü. Na 80 ming so'm kem bor deydi. Qanchanchi bolasi aka? Birinchi bolasi urg'ach erkakmi? Urg'achchi bolasi. Sütü qancha? Hozir aka. Qancha süt var aka? 8 litr süt var ekan, qarangizlar. Qancha qildi bozor? Baytuva. 73 qildi. Bermedingiz? 73 ming so'm qildi, bermedim dedi. Ochiqni aytib. Yaxshi, bozoringiz bersin. Torpog'i mana 85 ming so'm ekan, ha? Na. Oting kim ekan, Na. Kaç? 85 ming so'm dolat ekan, mana son uyda, jan ochma. Balası urg'ach dedingiz aka? Erkak ekan mana balasi. Erkak balasi buqa. Ana, buqa deydi, erkak turpoq deydi kom. Mana jelini ko'ringizlar. Aka, qancha süt var? 5-6 litr süt var ekan. 5-6 litr süt beradi. 5-6 litr süt beradi ekan. Yerda komendatorlar o'tiradi. Oting kimi? Saydullah. Saydullah. Seniki Saydullah va? Seniki-chi? Meniki ham Saydullah. Ha. Fazlullah. Ha, Fayzullah, Saydullah ekan. Qancha do'san hozir? 90 ming so'm. Na 90. Nalarda o'sha odam, yosh bolalar. Balasi urg'achga. Balasi urg'ach ekan. Nal baldaraz komendator berdi. Yo, qancha olasi? Ikkinchi olasi ekan, ha? Ikkinchi olasi. Qancha berasiz aka? 83 ming berib. 83 mingga beryapti. Qancha süt var? 7 litr süt var. Biraz tebetken. Hurmatli Baytu kanalının qattoluvchilari, Canım görüşçüler. Can görüşçüler olsa kanalga qattolib podpiska knopkaсын basıp qo'yingizlar, qo'ng'iroqchani basıp qo'ysangizlar, bizden kelgan videolarni birinchilardan bo'lib ko'rasizlar. Tinchlikda, omonlikda bo'lingizlar.